Yachay wasipi sichusma juntanankupaj kamachiykunata uyanhaq hatun yachay wasikunapi instituto utaq universidad privada hinallataq pública yachay wasikunapim niykamunku dosisqañas kay warma aswanja hukmantas purisqa chaynata willakaykamusqa Tribunal Constitucionalman aswanja mañaykuchkankus Instituto Nacional Superior Tecnológico Naval SITEN hinallataq Marina de Guerra del Perú kaqkunata rimapayakunankupaj colegiado niykamusqa kay cadetekunapa rakikuyninqa wiksayakusqanraykuqa derechos fundamentales nisqatam ñakariyman churan kacharisqa runapaq hinallataq yachayniyuq kananpaq aswanja hayachaykunas hinaspa chihaptapuni ayllunchikta haypanapaq. Kay sentencia nisqanchik 785/2021 yupaypim TC niykamusqa amparo hatipaynintakama kay expediente 00374-2017-PA/TC yupaypi SITEN hinallataq Marina de Guerra del Perú qarqusqanku yachaqta kaqtawan chaskinankupaq cadete hina tukunanpaq.